îroj em li paytexta Brîtanyayê li Londonê ne. Em ê welkuçe û kolanên Londonê bigerînin. Ji bo wê destpêkê de em hatine ber deriyê qesra Buckinghamê, mala Kraliçe Elizabethê. Wekek hûn pişta me dibînin, piraniya kesên ku tên Londonê bi taybetî tên serdana vê qesrê. Vê qesra bilind ku li seranserê dünyayê tên naskirin. Hûn dizanin ku Brîtanya ew împaratorî bû ku jêra digotin împaratoriya wiha ku roj lê naçe ava. Ji ber ku ji Hindistanê dest pê dikir û heta pişta Atlantîkê diçû. Em îroj vê derê ne. Em ê mêvanê mamoste Jean Roj Yılmaz Keleş bin li Üniversiteya Middlesexê. Ev lê kulînerê Kurd ku ji Bakurê Kurdistanê ye lêbelê malbata wî ev ji 7 salan zêdetir li Gümüşhaneyê li navenda Anadolu'yê navenda Tirkiyeyê de jî li vê derê çi karî dike li ser çi dixebite îmaja Kurdan ya çapemeniya Tirkî û biyanî de penaberên Kurd yên ku hatine Ewropayê çilo dijîn têkiliya wan ya welê çawa ye em ê mamoste Jean Roj Yılmaz Keleş re li kuçe kolanê Londonê bigerin û behsa van bijaran bikin. London û Jean Roj Yılmaz Keleş bîstek edin. London paytexta İngilîstan û Brîtanya mezin e û her wiha bi dîroka xwe ya 2000 salî jî yek ji kevîntirîn bajarên cîhanê ye. Bi wateya xwe ya romantîk ve ku jêra dibêjin rûbara herikbar, London bi vî awayî dibe kevîntirîn bajarê İngilîstanê jî. Londona ku ji aliyê turîzmê ve jî navdar e, girîngtirîn navenda çandî û aborî ya cîhanî jî. Ku di sed sala bîstan de gelek biryar û peymanên navendî yê cîhanî li Londonê hatine girêdan. Nüfusa Londonê îroj derdora 8 milyonan e û nêzî 300 zimanan li vî bajarê têpkaranîn. Bi kevîntirîn metroya xwe ve, bi qesra xwe ya mezin ya Buckinghamê ve, bi müze û galerî û pirtûxaneyên xwe ve, London ji aliyekî ve dîrokê tîne berçavê mirov û ji aliyekî din ve jî rûyê xwe yê modern nîşanî mirov dide ku dibe weke xewnekê. Di nava vê xewna xweş de em li lêkolîner û akademîsyenekî Kurd rast hatin. Ku li zanîngeha Middlesexê li ser medya û îmaja kurdayetiyê yad nava çapemeniya cîhanê de dixebite. Em pêre li ser vê îmajê peyivîn û ketin nava sohbeteke xweş ya wiha ku xwe di nava dekora Londonê ya dîrokî de bi cî dikir. Jean Roj Yılmaz Keleş bi xwe Kurdekî ji Anatolyayê ye ku bav û kalên wî berî niha bi 2 qirnan koç kirine derdora Gümüşhaneyê. Piştî xwendina xwe yal ser radyo û televizyonê yal Tirkiyeyê li zanîngeha Brûnelê li ser ragihandin û sosyolojiyê doktoraya xwe bi dest xistiye. û niha jî li Londonê li zanîngeha Middlesexê weke akademîsyenekî kar dike. Berê mamoste niha em li Londonê em li ber avaya parlamentoyê li ber Big Ben Tower em hatin mêvandariya te gelek spas bi mazûbaniya te. Serçava. Ez dixwazim berî her tiştî pirsekê ser xebata te bikim. Xebata te akademîk îmaja Kurdan di çapemeniya Tirkî de. Gelo ji ku hat bîra te ku tu ser mijareke wiha bixebitî? Niha ku ez li devletê Tirkî jiyan dikir wê derê berê ku ez çûma Almanya hemû li ser nasnametiya Kurdan li nav rojnameyê Tirkan daxiştibûn li ser terorîzmê. Karşıyê ku ez hatim Almanyayê mû wê derê zî temaşa kir ku medyayê Tirkiyeyê navberê Tirkan û Kurdan problemê derdixînî. Min got ku û li ek tune nebû yani empirical tiştek tune nebû. Min dixwast ku serviyan lêkolînê bikim ku derxinim va medya tesîra bandoriya medyayê Tirkiyê an medyayê Kurdî li ser Kurdan û Tirkan çi heye yan zî ew medya li navbera Tirkan û Kurdan konflîkê çê dike yan zî nake. Gelo ji bo çi medyaya Tirkan hewl dida ku îmajeke xerab ji bo Kurdan bide? Niha ku heta li Cumhuriyetê heta çelan li ser medyayê temsiliyeta Kurdan li medyayê Tirkiyê daxiştirmû ser çete, yeni ku şundamane, yeni ku bu emperyalistan va kar dikin. Başê heta û çelan heta û şêştî
resma temsiliyeta kurdan la medyayı Türkan tu nebu. Car car li ser dendikirin li ser ekê dendikirin. Yeni ku baş demane, yeni ku li nev aşireti demane, yeni ku li kültüra hatune, yeni ku Türkiye'nin çiyayene ser wî bû. Başê li heftê û heştê vak guhart. Cartın ku temsiliyeta kurdan li devre medyayı kurdi derket ve seri hemû terörist disan daxaştibûn ser teröristi heta nehêtî nehe û du hezar hediye edildi 2000 nasmê kurdan Kurt derketin vederi ve seri ziyek gotin yani Kurt ne de gotin rastî diben ku Kürt kökenli yani kokan Kurde ama eke yani wan vaki etnisite wan yani netevetiye wan nasyonetiye wan kabul nakirin nahazi disan şerku derketi disan evlisi nasnimetiye Kurdan daxistine ser terörizmi ser şiddeti yeni ku şiddet derkinin yeni ku vedere bladkin yani ser nav medyayı Türkan da pozitif ser temsiliyete Kurdan pozitif ninne car car pozitif tibi car car dadxını ser terörizmi. İmam Hüseyin Bey'in netavan çiye? Çima Allah Kürt dibe xarab bendi medyaya Türkiye. Türk ekter dixinin ideoloji wan tek yek nasyon yek zaman yek alan او اكب بنديك بندرسون دبيكو imagined community يعني كنتو اكي جواكي هتاهية وجواكي تدخازي ودري تاني بكي يعني مونولستيك بكي وكد خازي كو مونولستيك بكي تو دبيكو تاني يك ام يكني زمانك هي وقتني ينكو لجمتنن او يدني دجمنن سروي راستي يعني تبيجي ميديا هرچند اريان بحثا روزنامه‌گری آزاد جی بکن فلان بفان مدیا دیسا جی parçayek jî bi cîkirina îdeolojiya fermiye newsa. Rastî yani nasyonalîtî û medya û tekliya wan ekin girêdayî bu ew li ser nasyonalîtî xwe derdikin li ser zimanê xwe derdikin ew bandorî çê dikin dibên ku veka devletê me ye veka zimanê me ye veka milletê me ye yani ew yên ku wan temaşe dikin zî ew ekin yani Türk yan jî Kurt ama ew hemû dibên ku wan ekin netewetî yekin. Elê erê Kürt paş temane, Kürt teröristin, Kürt Türkiye çiyayine, zimanê wan ne tu zimanê. Tamam, medya Türkiye hadi. Lê gava ku Kürt tiştê baş jî bikin, gelo medya Türkiye behsa wan nake. Tiştî baş dikin ew Türk dibin. Dibên ku yani resmiye wan hemû digerine Tirkiye. Mamostebî vê yan zî yeni ku tiştekî li ser zanîngehê tiştekî dikanin derxinin ew aktivî. Disan resma Kurdan ve derinin ne ew Türk yani gava tiştekî baş dikin dibêjin aha vaya yekî Türkiye away Türkek bi ser ketiye. Lê gelo mamoste divê rewşa rojhilata navîn de ku êdî Sûrî û Iraq wekû ji hev dikevin. Daeş hatê û hêzên hevpeyman jî bêtir müdaxele lê dikin piştî Iraqê. Roleke Kurdan dikare pê guhertin di çapemeniya Brîtanî û Ewropî de tu guherîna rola Kurdan guherîna îmaja Kurdan dibînî gelo. Na Kurt heta noti bedenk bun yani liqa harite de tune bun yani harite dengi wan derne diket televizyonda da pir derne diket yani ko tu tane tiştik bun yek Halepçe ku vedere komkişin kirin vedere Kurt medyayı internasyonel derket yek sivan Brez Öcalan girtin ya vesre denge Kurdan pir xuya bû. Başê niha Kurt rastî medyayê xwe hene, medyayên xwe hemû embasiyê xwe hemû derve hene, diaspora xwe mezin li Ewropayê heye. Wesrê wekidinê li Kurdistanê azad, Kurdistanê parçeyê dinê zî Kurt niha quvveta xwe hene, ew niha derketin. Yani ew niha pêş de bêdeng bin. Bedenk bun naha em dibene regional power yani ku vedere heremê xwe de pir mühim aktör bune.
پشتی که مرۆڤ di nava vê dekora dîrokî de yekî bîna Jean-Roch Yılmaz keleş peyda kiribe, mirov nikare xwe ragire û jê dipirse ka gelo mirov çawa dikare behsa çapemeniya Kurdî bike? Gelo çapemeniyeka azad di nava Kurdan de heye? Gelo mirov kare têde behsa azadiya ramanî bike? Gelo rola medyayê çi ye? Di pêşketina civakê de, di siyaseta kurdiyetiyê de, gelo medyaya Kurdî îroj vê erk û fonksiyona xwe ya dîrokî û civakî û siyasî bi başî dilîze. Jean-Roch Yılmaz Keleş di vî warî de balamek kişand ser hin taybetmendiyan ku divê tim hayê me jê hebe. Benim mamoste gava ku tu li ser medyayê dixebitî, gelo ev pirsat bîre te jî ku mirov bibêje bi rastî jî medya azad heye am medya heta di verekê xizmeta fikrekê îdeolojiyekê dike. ميديا ايديولوجي هي يعني ايديولوجي هي التاكسي ايديولوجي هي او ايديولوجي السنفه هي ايديولوجي بارتيان هي ايديولوجي نتفتي هي يعني ايد ميديا بايديولوجي ننه ميديا ازادي yani ku em azadî dibînî serçe azadî dem bikinî editör azade yanzî wan finansa wan azade bi Ingilistanê eke The Guardian yanzî Independent wederê ew editörên wan azadin ew çi dixwazin ser dikanin nivîs bikin û bikin nûçe rojhilatê pir ek li ser medyaya azadî nikanî dem bikinî çunku wederê medya an li destê partiyan da ne anzı destê devletê de ye ku naha ku tu temaşayê TRT bikî TRT devletê Tirk ve derî tu hemû îdeolojiya devletê Tirkî dibîzî yansî îdeolojiya ku yê ku hatiye iktidarê yani naha AKP li diktirê hemû îdeolojiya wan li dengê televizyona devletê dibî dengê partiyan li Iraqê li Îranê ew hemû propagandayı devlet dikin, propagandayı ideoloji ku ve yekulu hükümetiye dikin. Ve ser azadiye medyayı ne kan dem bikini. Mamoste mirov bive neve eger mirov bahsa azadiye bike mirov roleke rewşenbîriyê jî di medyayê de dibîne. Ji ber ku riya medyayê ve civatê perwerdekirin herçend bi rêyeke fermî jî be fikreke civakî tê kirin. Lê Edward Said digot ku li rojhilata navîn bi taybetî û behsa Iraqê û Sûriyê dikir. Gol rojhilata navîn rewşenbîr bi pereyan tên kirin. Gelo ji bo medyayê jî mirov kare wiha bêje ji ber ku te behsa finansmanê kir. Rastî. Yani ku yeni ku li medyayê dişxulin hemû ew karî dibinin ku ew meriyê ne partiyê ne meriyê ne devletê ne yani bîdeolojiya entelektüel wan bîdeolojiya wan nêzik devletê nêzik partiyê ve sirê dikanin kar bibînin. Wekidinê ku tu kritik bekî nikanî bibînî kar bikî yeni ku kritik dikin ew yan karê xwe anda dikin yanzî tu zanî digirin binî çavan tu zanî li devletê Tirk du ro pêşta duho ve derê rojname wan girtin berçavan ku ew tenîkê kritik hikûmetê kirin ve derê yansî dikuşin jurnalistan dikuşin pir devletan ku tu kritik dikî li Rusyayê li Çînê zî wê derê yani Wekil Tirkiye jî Musa Anterat kuştin, Herab rastî Uğur Mumcuhat kuştin, bana çilek ne rojnamegere mi kuştin? Bana kritik kirin, bana li îdeolojiya wan li îdeolojiya hemberîce devletê bû, devlet hez nekir, wê derê planı kirin, ev ekirin, kuştin. Nuha medyaya çapkirî heye, medyaya dîtbarî heye weke rojname û televizyon lê toreke civakî jî heye. Twitter û Facebook jî îroj ew diqadin ku gelek kes agahiyên rojane ji wan digirin. Gelo ev medyaya ku ji derveyê kontrolê tê ava kirin ku em jê re dibêjin tora civakiya ser internetê nikare gelo nigê wê medyaya kevin bişkîne. İnternet denk da Kurdan. Yani Twitter, Facebook ve website ve deri Kürt ve deri azadi diyan, platform diyan, le devleti Türk platform diyan, le İran'ı, le Irak'ı, le Suriye, onaha ve deri denge xadikanın her çeşitli dikan nivîs bikin, yansı em dengecinan dikan bibisini, denge karkeran dikan bibisini, denge partiyeni küçük dikan bibisini, yani internet teniki ya azadi girkir. Erele şuayş xwazim ve persişte bikmamoste. Çapemeniya klasik de, çapemeniya tradisyonel de çi rojname televizyon bin. Kesin ku tede dixebitin li ew fikra gora li gorî wê fikra ku te got kesin
كتين هالبجارتن بله. جبوك خدمتا فكرك ايديولوجيك يمكن لسر انترنت كسكسي هلا بجيره اما الانترنت زي ایدئولوژی هست یعنی که نه اینترنت که یک اینفورماسیون چه دکن هشته ست لدست کمپانیان مزن دانه فیرماین مزن دانه یعنی ودری زانیگاهی چه دکن بلادکن یعنی که شبیه اوزی توییتر داون یعنی فیسبوک خواهن اما تأثیران باندوریوان پرنینه یعنی اون کانن پولیتیکای ریا پولیتیکای وگرن یعنی که در پرویا پولیتیکای وگرن او اکن یعنی که تلویزیون دستوان هیا روزنامه هوا او اینترنت وان زی هیا ما مست ام تم كافاكو بحثا ازاديه مديا وشابمنيه لكن ام وعاد فكركو يكو كاربه رخنيه بك يكو كاربه كريتيكي بك ازاده قالوا د مديا دما رولا مديا ياسر كتني كريتيكا ان تشتنا دنجي ام جويه نعم رولا مديا انفورماسيون بده و كنترول بك حكومت كنترول بك او كاري خابكن يعني كريتيكس بك حكومت كريتيك بك او راس ناكنسه كريتيك بك اما رولا مديا ودري انفورماسيون بده هنجي هاجر ام بشتاخو بدن او بيناسيا كو لسر انتلكتوال تكرن كدو بيجين يكو كاربه حكومت كنترول بك يكو كاربه راسيه حكومت ربيجن مديا وشابمني اوجي انتلكتوال قال مجبور انتلكتوال نعم وذري لان روزمي ينكو روزمي يزخل وذري انتلكتوال هنا وذري ينكو صار انترتينمنت كن نيتشادكن ينكو صار فاشن نيتشادكن ينكو صار فيلم نيفيستكن نيتشادزن رودا تشدبي يعني او ثاني انتلكتوال صار انتلكتوالين وقتني يعني ميديا وكاك جيفات زين الجيفات تشهيسه تشمر هيسه تو جرككو او تشتخازن او دخازن في سر فيلم تشتكي ببزن او دخازن سر تندرستي تشتكي ببزن او دخازن سر دبستاني سر خاندواني تشتكي ببزن يعني ما دي جرككو اكون همو او تشد خازن سه وي بدا ماريو الميديا كردي افهموا هنا قالوا ميديا كردي دا هدي هنا يعني كبر كيما از باور کو اوزي لسر بروجرام لسر جنيزي ترى شباب بر بوليتيك تكن يعني اوزي لسر يعني قبل بحث موضه يجي دكن بوليتيك تكن يعني راستي يعني او كرك كنت هنيك ميديا كردي تانيك درك لسر بوليتيك وسري تانيك الدنيا دزاين الدنيا رنجك تونه دنيا بر رنگ هنه گرک کل مدیا ایزی وان همون رنگان مدیا یبابن ما کرد نها پر سر سیاست دسکن ناوه کیزی لکلنا کردان زی همون سیاست تو چه خوزی دخونی اجل سر سیاستی همون سیاسی پر سیاسی بیه جان روج يلماز لسر مديا ودياسبورا ونقاش الناسنامية لكولين كرنا والتزاخوجي لسر كوچبرين كرد وترك ين أوروبا يا أواكريا فيلي كولينيري كرد جبر خاباتا خويال سر كوچبري تفجرات ترانسناسيونال ونتوركا ديجيتال يا جوانكي دي سالا 2015 ده خلاتك اللي كولينيري جوار كرتيا ومستنوها زانينجها ميدل سكسي ون قشتيل سر چه دخبتن چه مجار هنا باش الكردولوجيا هي ان القسمين دندهم كارن سر خباتن بابتن كردياتي يمكن نا لميدل سكس يونيفرسيتي ودري السنترال ليكولين هي ولسر ليكولين لسر كوشبران دكني ليكولين لسر كاري دكني ليكولين لسر كونفليكت دكني
لسر کردان زی دکنه لسر تامیل زی لسر آمینیان زی یان زی لسر کوچبری سوریان زی دکنه یعنی او تنی که interdisciplinary دکنه بله لی او پنابرین کرد مثلا بتایبەتی یەک ڕۆژاوای هاتنە یەک تورکی هاتنە یەن عێراقی هاتنە کە کوردن ئەو پەنابەر گەڤاتێن vê derê entegre dibin mamoste yan pirsgirêkên wan çê dibin yani entegre tu tê veka kultura xwe zimanê xwe bîr dikî û tev li vî dibî ew asimilasyon e entegre em hevdûva hû dikine ku em hevdûva jiyan bikinê veka Kurd li şêştî hatine veka هدیه گربون نها 2500 کرد لباکوری باشوری روشلات و روجاوی لندن و لبریتانیا دیجن همون لندن اینه بازار دنیا استودکانی ببینی کرد اما پریاتی لندنه اوکا پیشتا که هات من اول کار بون کاری خاپرت نبون باشه هدی وان هوکر وکا یونیورسیتی چون نها وکا راستی کو تو بنی همبری هفتو بن کوچبری دنیا او گلک به لسر اکونومی گلک رابون گلک دیولپمنت بون لندن باشتر دیشن وقت دنیا اول پولیتیکای لکولتور انگلیستانی زی تولید بن البارتيين كردا انجلستاني هنا ولا انجوس انجلستاني او توليد بن يعني كرد نهافكا خويادكن خويادبن او قص كرد پنابر بون دناوا عراق دجي دناوا تركي دجي پنابر بون و باش هاتن اوروبا يجي بفي وككو دورك تشيبو ايدي كرد دركت الدياسبورا بله مروف دكاره قالو جبركو هاجر تو وك باسبورا كي بالا خدي او ملتين دنكو دياسبورا ناس كرنا وك جهويان وك ارمنيان كل ناس كرنا قالوا ام دكارن جبو كرداجي بحثات دياسبورا يبكن كرد لهي شيشتي هاتن المانيا باشي حتى هشتي و بنج قا خويا نذكربون او تنبون باشي كو بارتيين كرد و PSK PKK لألمانيا وان اكتيف كرن او كرد دركتن دروا يعني حتى شيشتي بنجي انتلكتشيالا وان ميجيا وان فكرة وان ودري راستي لكردياتي ودري نبكو او دنگي كردان و بناوي كردان و دركفن باشي بارتيين كو كردستان هاتن بكا موبيليزه كرن كردان او وسري ب موبيليزه بون بوليتيك ودري وان كردياتا خا ديا ودري كردياتي خا بخاوا بجيانا خا تلفزيون خا افتو كرن Kurdê diasporayê pir aktif ve na lêkolîn li ser Kurdan li diasporayê vika çêkiribûn rastî li Kurdistanê Bakur Paşûr we derî qetebatu nebû niha nû derketin ama li lêkolîn ser Kurdan vika li diasporayê çêbûn televizyonê li diasporayê çêbûn rojname pir rojname li diasporayê çêbûn wekîtinê ku dengê Kurdan li Kurdistanê vika Kurdê diaspora anî parlamentoyê Britanya parlamentoyê Fransayê parlamentoyê Almanyayê yani diaspora Kurdî rastî weke ambassador şuxuliya û yeni ku bi devletî xatûne ambassador wan bûn vika û dengê wan anîne vika ku hemû dunê li ser diaspora Kurdan nas kir. Me helbestên Shakespeare nexwendin. Em li cem Mîsr Dalwaysa Virginia Woolf neravestiyan. Lêbelê li van kolanan, li van kuçeyan, li vî bajarê Londonayê dîrokî me pişteke Kurdan dît. Jean-Roch Yilmaz Keleş bi me da famkirin ku entelijansiyaya Kurdî êdî gelekî û gelekî xwezê de kiriye. Bi wî kenê xwe yê xweş, bi wê sohbeta xwe ya sempatîk Jean-Roch Yilmaz Keleş îmajeke modern ya kurdiyetiyê dame. Nîşan da ku êdî Kurdên Londonî jî hene.